iya mak guru agama situ ngena dia nama rejing. Cuma kadang kala narekong kayak guru membesaya lupa. Itu yang kadang talun rupa wita pakuragana atau pandrita nareko aga-aga ya guru yang kemaka day cata supaya dia natedeng. Tapi iya roto macata yang dari to kita nggak baca kolektif bolana. Nacata bami nataroy. Jadi memang tapi ya koto macata angka napa kuraga. Iya. Jadi angka napa guru ngang alena pangulutta Imamun Nawawi ad-Dimashqi. Iya Imamun Nawawi ad-Dimashqi tau pandrita lopo bermashab Syafi'i. Kemudian mega kita tunoki termasuk Al-Azkar Imamun Nawawi, termasuk hadis Arba'in. Alena ke guru Ta'riyawa, beliau yang mengajar saya dulu di pesantren hadis Arba'in. Jadi termasuk beliau menulis itu. Jadi ro Imamun Nawawi napak guru ngangimak kadaya kung katau mak guru na magampasi san nalupay pure nak guru ro. Betul ngana silalo na je nak guru na tedeng atau madari na apra tapi makumuna rata desi. Angka napak guru ngemak kada ia kotopura mas sampaya perlu ibacai akka 10 sidi ya mubadi'u ya mu'id. Iya, jadi ya mubadi'u ya mu'id. Ia ro ibaca ke 10 sidi. Ini kangi makadai alena panguluta Imamun Nawawi ad-Dimashqi makadai aku ro na baca ta insyaallah dia na magampan na lupay. Dua telu waling imatu idi maniki kami tapake. Ito, nomor si dipulok ko na panguluta Imamun Nawawi. Iya ro na pake Imamun Nawawi na saba namoro alena wattun na maguru makotoro mandarito na lupay. Sehingga napak guru ngangi makadaya kuya ibaca guru na rupa guru makadaya mo baca kung kamaluko masay malupay agagay ya mo badiu ya mo it ya ibaca inanya na ron ipake ko patakalupang kita iya jadi betongan na ko puray mak guru na magampay ang lupay yang kedua ang katuok ko kita Simtud Durar penulis pengarang kitab Simtud Durar napak guru ngangi nareko pura ki mas sampajang ibace surah Al-A'la tapi layak katani ulu 5 atau ipake ya katani sara jadi patadang ni 5 atau ko sara napa ibaca surah Al-A'la tapi ia ko nadapi isanu kari ukafalatan sa yulangi akapitu yaro akapitu yulangi yaro sanu kari ukafalatan sa ya naganna akapitu napa ipataru. Jadi sanu kari ukafalatan sa illa masyaallah nanto latu capan. Wat dingi tambahi cap ipuran ni rolatu imatu si di surah wat din ni ibaca Allahumma yufahkina fid din wa alimna ta'wil. Ya roh. Jadi Allahumma yufahkina fid din wa alimna ta'wil. Jadi ribaca roh. Jadi ya roh duwe wat ditapake istilahnya Kang istilahnya ya kuya magampange ya narona ya mubadi ya muid maponco mi iya maponco ya ro ya mi ko surah Al-A'la malampe-lampe nasaba ya ro sanu kari ukafalatan sa yulang ya kapitu napi tambay si padong capana tapi iya ko wite penjelasan na tau pandrita makanya ipake ya Al-A'la magay nasaba makadai magampati mapahang. Jadi dia nama kada kuat bawang peringerana, magampatip na paha kong kagaga. Iya. Jadi tanya hai di bawang ibu-ibu emak guru ya, betul kan anak tak romas sekolah tapak guru. Tapak guru. Iya ko mabicu mo pide panisa baca ya katani ulun na dibacang. Iya, ya katani ulun na dibaca. Yo pero na ya mu badi ya mu it de to gaga lai baca bami. Iya, lai baca bami ko to pura masam paja perlu. 11 kali. Ke 10 sidi. Iya Asmaul Husna. Apakah mak baca Asmaul Husna ki ona? Cuma ya penjelasan Asmaul Husna itu mega rupana. Makanya kedua telutu kita napa kita tahu pandrita tapi ya kotomelo mak bicara maka ada penjabaran dari semua penjelasan para ulama kita hakikat katu kita makanya kitab Iyanatut Talibin. Mega kapak disa ngukur. Jadi kita Iyanatut Talibin. Makanya tapi merajing-rajing ko dek na tahu anu mak guru. Oh iya, jadi iya nama gampang iya nama gampang. Kemudian maki iya ro mak guru agama ko uitai penjelasan atau pandrita ro
malupula dah harus-haro na tarongang ni po Allah Ta'ala. Jadi dito na kada tau macero, matungan na yan na guru na tayo, ang kana hadiah yaling ko po Allah Ta'ala. Jadi dito na kada aja tak kada yisapi, napay matuntu pa di sa nga tayo yaling memang ni baraka ko po Allah Ta'ala. Si salami matiha kedudukan na. Kemudian nanigi-nigi tau makuraga untuk matuntu pa di sa nga agama, iya natuto ilaw doang ko malaikat. Jadi termasuk majelis tak makwewa itu dijaga oleh para malaikat. Ya kuku itu hadis maka ada bersap-sap, betulnya dasarnya bersap-sap, bersusun-susun malaikat itu. Namo matin roki oko tangana jamaah itu deto na marigaga. Ko si pulo ni makuanang kana tahu cakaru do na tinro, na marigaga tu. Nasabaan ka ko hadis maparotes malaikat. Na podangi po Allah Ta'ala maka danang karotamu matinro mi. Maka dia pun Allah Ta'ala cocok ni tapi okui tangana tau upoji atau masih matinro. Iya. Jadi okui tangana tau makan jae yan atau nakada guru ta. Nalay de chen ako tangana tau mapangajian ni matinro maka ko kisa dapin na pabuto Makiro. Jadi okui rompay lolong apa mase. Kemudian saya kasih ilmu angka pole oko alena panguluta hadis ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu, hadis yang disandarkan langsung kepada Rasulullah. Jadi na pula ko sahabat langsung ko nabita. Ini hadis marfu ini angka narampi ali malabina Nabi Muhammad SAW maka da nanigi-nigi tau mas sampaja sunnah duha. Rakaat pertama nari kopure na baca suratul Fatihah, na baca ayat kursi ke-10. Ayat kursi ke-10 rakaat maduana nabacay al-ihlas ke-10 to munrina pati hayro makadai nabita iya natutaw na masipong Allah Ta'ala sehingga makadai tau panrita pahakiki namuci cami mujama sa umur hidup yang penting puray tapi makanja sa yukuyule pananungangi naiya na yatu ampay nabita para lu jelas kacedeye iya na tu ampay na bita, ang kasampaya sunna duha na ripamulawat tu, duan rakang. Kan napisa tu na bita, di nasisa najama. Najama jolo duan rakang, napa najama enang. Sehingga arwa. Jadi nalay jolo, maile. Ito, iya na tama na duha, awal, najama duan rakang. Iya na ro, nala pangupo. Jadi ayat kursi ibaca ke-10 rakaat pertama, atanya Yasin, itu kok Yasin ke-10 merendah gitu. Iya. Jadi itu. Jadi ini dari Malik bin Anas. Jadi saya sampaikan maka dari taupan rita alina Imam Asy-Syaitibi maka da namuci cemmi mujah masa umur hidup. Onro pentina. Iya. Kama gampang mo to, ayat kursi ke-10, rakaat pertama sesudah Fatihah, kemudian rakaat maduana surah Al-Ikhlas juga 10 kali. Don rakaat apa to mabeda salang. Iya komelo ki maturity to ngang ipapada to nga istilahnya carana jami sampaja duha nabita ro na jami di awal waktu. Jadi oke pamula waktu Jadi barakna salat sunnah Isra sekarang kan jam 6 lewat 5 menit. Misalnya itambahi 7 menit, waktu suruk itu masih masuk waktu suruk 15 menit itu. Jadi 15 menit setelah itu masih masuk waktu suruk, berarti sekitar 15 menit sebelum jam 7. Apa ya? Duha, tapi lebih aman itu 15 sebelum jam 7. Iya. Itu yang paling aman. Iya. Karena waktu suruk itu, Pak Bu, perlu paham, maka angka tahu panrita, natengi masampajan nareko pas masuk. Iya, nasaba nasangi masuk waktu larangan. Kang 5 jitu waktu na pemaliangan na bitaya sampajangi. Nunri masampajang. Imonrin na asara riwat tu macala na matan na soigang kalabusisan na. Kemudian imonrin na subwe, kemudian riwat tu muba na matan na soy megang ka menre na sirapa. Kemudian pas juju matan na soy. Itu 5 waktu na pemaliangan na bitaya nunri masampajang. Ang kataupan rita termasuk alina pangluta iman tasyafi na sabak tau hati-hati lada maka da sinin na sampajange den wading. Sinin na sampajange termasuk sampajat tomate den wading ijamay munrin na sara ko alina pangluta iman tasyafi. Jadi maka dia kung katau melo ya sampajange ko sara ko sampajat tomate sampajat tomate no yolo na pamas sampajange sara. Ko pangluta iman tasyafi. Pala yolo sampajat tomate we. Imon ri pisang pajang mantasapi betul kan na de na ci di mi pandapa
Jadi iro iman tasapi nasaba hati-hati wi maka dajak kama termasuk mah nang isampajangi din wading. Tapi alina panguluta Imam Malik si Abu Hanifah maka dede sampajang iya mi de gaga sabakna din wading. Tiga sa sampajak de gaga sabakna sampajak toba ya jangan mo jamay ngon din asala sampajang butungan na de gaga sabakna de gaga faktor na yo po ko makabisanya meko joka sampajak sunat musafir. Jamay ha. Makiro. Yo po iman tasapi de sinin na semua salat din wading. Yan na ko machala ni matan na soy gang kalabun na ito din wadi yon rima sampajang. Nasaba yan na ri asa katandu setan. Odron na jingin masu to. Pak Melo isompa matan na soy. Kalkuro masompa. Cuma idi kadang laipoji ko may nilabu matan na soy masu to. Pak ya badi kang sunset apa. Iya itu. Jadi tapi saya tidak anukan. Jadi penting sampai kangi padahal ia komelo ilabu matan naso itu makan jalan dah tu yamalkan koko kitab bidayah tu nihayat tu makan jalan dah tu ibaca walail kemudian wasyams kemudian kulon surat bil falak dan kulon surat bin nas ibaca maka dah itu to pandrite koro pahikmai maka dah pada tu webusie dalek kemudian apa tu apa ayat tu walaili wasyam kulon surat bil falak kulon surat bin nas ya to siko tahu masiko anak-anak baca ya tu ya lengi pat disengat dari segala arah malomo nak guriman ng parupa-rupa na padisangan. Jadi makanya kome tapi melo pilabu matan naso. Iya makanya kolat tu iya tu pa sura tamato ni mga ribi. Iya tu makan jala da. Dia nagan 7 menit lah. 7 menit sebelum ini. Kasih cabe kamu itu walaili wasyam si sambungnya tu. Kalau surat bil pola, kalau surat bin nas si sambut to. Iya pokok imam menyamang apa lah nih. Iya, na baca nih. Itu diberikan rezeki dan tidak akan terputus seperti air hujan. Ya tu pada webusia dan lek na dia dapat tuh. Itu makan jati baca. Kata kok kita bidayah tu nihayat. Jadi itu amalan-amalan yang diajarkan para ulama. Magampar bu, dia nama rajin cuma ya lemi kesempatan. Tapi upasangi makanya memang iro po Allah Taala nabagi waktu nabagi tak bagi tu waktu angka waktu makan jala da, angka waktu makan ja, angka waktu biasa-biasa. Angka tu waktu mestinya dihindari. Jadi tak bagi tu waktu iya nak guri tau riolowe nang kaya sama kadang katunak kada lubang malisa kemana gitu. Tapi orang yang mempelajari itu orang khusus. Bangsa naku ya kak depa udah api ya roh. Tapi saya mempelajari tahapannya. Maka do ternyata memang angka waktu-waktu Puang Allah Ta'ala istimewakan itu. Nah istimewakan itu Puang Allah Ta'ala. Termasuk kan dalam 1 tahun mereka orang itu 6 hari toh. 1 Rajab, nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah. Malam 1 Syawal. Kemudian angkato na tantu ka Puang Allah Taala. Melo tama mga ribie, palawangan na mga ribie isa, kemudian melo tama subuhe, palawangan na subuhe dengan suruh waktu suruh atau waktu duha waktu istimewa itu bu. Iya na waktu na kumanan itu na surangan dia tu nampeng sa sikir pagi dan petang to. Kanggo kiro monro. Sikir pagi dan petang kay monri nasara enonro. Kayak waktu-waktu sekarang. Magay. Makuye. Iya ko ikaitkan si bahwa penjelasan na ulama-ulama pahikmah nakan nakito pasang maka daya tu manu olo-kolo macah ito magi nakada olo-olo macah olo-kolo macah itu manu lagi deno ni tu ko deni ta malaika ito kiro iya na tano ni gare iya ko magi no ni manu tanya manu biranya manu lagi tate 10 2 atau tate sidi itu seperti ke malam toh. Kan noni malaikat aku tuh. Kemudian menjelang subuh, kamu moni toh. Si bawa kuele imonitoi. Melo imu ba mata nasu tu moni. Nasaba maki malaikat penjaga malam kaya tu malaikat aku langi emon roh. Iya mina nolok kolino ko tugas. Langi tugas. Nangka malaikat tu no ko seperti ke malam tugas kami matino. Iya na tu na isuro te masempajang tahajud. Namun dia na mega, yang penting moto ki masempajang okoro. Sebenarnya itu bukan perintah saja salat. Sitongan na perintah berdoa. Jadi aku enggak tahu dia na sampajang ilodoto no ha? Enggak makiro. Jadi aja na takada ya halangan enggak dena tu talulung aku ya tu halangan ko sampajang ibawa. Tapaki milodong. Apa iya ro tahu halangan itu ajun nurang dena halangi doa. Ini ko sampajang terhalangi. Jadi ya ko noi malaika melo itu milodong ko. Nasaba magay. Iya ro ka malaika palaporo. Makiro alina macata alina to laporo jadi istilahnya maka itu pandita iya tu malaika anak gurun na Puang Allah Taala itu pasukan nah
Masisten na. Maka da dia yang diperintahkan, alina cata itanay matorma tu korewa maka da aga na tiga watakko. Ka maparote si pura waktu nay pancaji Nabi Adam. Maka da meka pancaji khalifatun fil ardi maka da detong may makibuaon ra tulisi sala mapacolo darah maka da ipo Allah taala wisang. Ayan naro ampay selalu ditanya malaikat itu padahal Allah Maha tahu. Makanya itu malaikat no ikutu makanya mo ni manu nasaba ang kapanalitian no ko Nevada biasa ro baca ko artikel maka da iyero matan na manu lensana bisa melihat cahaya putih kata wede manusia tidak bisa hanya lensa mata ayam itu yang bisa melihat dan sumber cahaya malaikat itu kan putih sehingga dia bisa melihat malaikat makanya hadis Nabi itu betul tapi manu lainnya kemudian waktu nah menjelang subuh kamelo subuh tu kan no si malaikat ko tu leni no kamen no na iya seperti malam ang kasino ko tiya melo jaga ko soy apa leng itu malaikat jaga soy leng jaga wanye tapi si runtoy ko subuh si runtoy ko subuh nasaba iya pajaga wanye de panarewa iya panenre iya tu malaikat ko mu baya siang makanya magir waktu imonrina subelatu waktu suruh istimewa lada karena dua kelompok malaikat yang mendoakan nah oke itu istimewa namo tu pasti dak kasubuh oko tu makoto jadi oke tu kuncina jadi maka magi jero sadaka subuh na matandre nun na sabak dua kelompok malaikat milodong ko iya koloroi mo sidak kasi di mani itu dena na maika yo ko subuh kan mega iya na tu ampai pas sidak kasubuh makanja sampajang ko tu istimewa na sabak memang dua kelompok malaikat asara makoy ka makoto noni tapi sebelum saya lewat ke situ yang perlu podangi na pasangat tu tau panditariolo maka daya kong kapasa-pasa padale aja mo salay masigi nareko pusamopo mega tuto din napahangin ro kigayasang pita-pita na napa mo salay masigi iya ko din na pita tanay mo salay masya sa kumuro si dali ito namakay kataw pura na mabir sa lalupa na maso nasa terlambat no pasa de napakoti hawita nalay dasar iya ro makada rewa pi malaikat mo rewa rewa pi ro pajagawan niya akasama ko maso pak timpa pi siyang itu naso jadi malapor jadi itu malaikat malapor tu makada ang kamobyo ko masigi usalay iya na ro jadi iya na tu aja cuma makie ang katawa kita uraro aja na makada langsung ikali-kali pacar metapero mega tahu ang katugas tambahan na dalam keluarga. Kanya nak nakasih melo masikola yan na non rokoro terlambai. Pagawai lakay na napay menorusukan nganre ka masalay. Kawajibat tayaro. Aja na salah kamero. Jadi aja na talay salamanya. Tala ni komisanya waktu libur hari Minggu. Yan na talay di. Yoko ni ro. Tapi kangang kamu amalan wad dingi pigaw to. Zikir-zikir pagi dan petang itu kan banyak. Mega tuh. Mega amalan. Iya komelo ilay ran betungan na runtut kang ito. Ko pura ki masampaja subuh. Amalan na tuto pandite na pura masampaja subuh. Artinya kang ang kamu rutin ini subhanallah alhamdulillah taluplopa. Tutukan Allah Akbar kabira sehingga 34. Salah saya ro pura ki milo doang. Ala ni tambahan. Aga tambahan na yero. Nomor CD. Iya ko tulle baca suratul Fatihah tapi sitongan na onron na ya ti baca suratul Fatihah akka 40 si di palawangan na sampai jas sunna subuh si basubuh ko tulle akka 40 si di Fatihah iya tanya al-Ikhlas Fatihah akka 40 si di alhamdulillah ko tulle palawangan na sampai jas sunna subuh si baba subuh ko tulle iya ko tulle ya magay iya ko istilahnya iya ko hajat iya ko ang kahajata insyaallah pananungamu yero patapula sona napaki milodong hindi bahkan ang kataw panrita makadamuita nipi tapi aja tatutu mata ta ko milodongi masampajangi aja nitutu mata suju ki aja tatutu mata dewi sang iriya biasa makalaka napamo wisan naro iya biasa ko masampajang ya na na melo huso para ko makbalo-balo di sujadangi law tutut mataku makadawa napaganggu iya, palagi kong kanyuki ng katoni gambara na, ya ko sa di ko tuti na manya-manya sa di ko ututui. Tapi ang kaurunto, narampi to pandite makadaja mo tutui matam. Magay, perlu sampai kangi. Makadaya tu itanay matu okosori monri, watak kalemo. Mancaji sa di mana tuh? Yaro nomor si dela sana.
maka da mancaji sabi manang iya ko mututoy matamu maka da debitay denan caji sabi yan na to ampay timue ko to masampajang masti kedo masada nang kalinga do cilita iya ri baca aja na din na nasada ipasaw-sawi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ipasaw-sawi mancaji sabi iya ro maka da ubaca memang iya ro matay maka da uwita memang itu yang pertama alasannya. Yang kedua, iya ni pokok Iyo pero kang alasan na ano mi, iya pokok maka daya nang kataw na buka mo matan na narekomilaw dong ipasiruntukan itu sebelum mati. Iya. Iya ni ko matutu mata ni taw itu nun le bija-bijan naman nilolongan ni matu. Iya. Iya ro. Jadi biasa kak iya na to aja na naidi bu iya na sendiri madari ko milaw dong maka namanya amang aja sa di ko tutu mataku itu ternyata tidak jadi munri mani usapa magi ji alasan atau pandrita nang kanat yang katuha desa na nabi tamasampajang inateng itutu matay maga ternyata ada memang hikmahnya iya na ronah kada pemali itu apa itu pak desa ngangebu iya ko ilmu fikih maka day haram atau makruh iya ko ilmu hikmah maka day pemali istilah pamali itu lari ke hikmah. Betungan na iya ko mo pigaw, iday mo madosa, tapi ang kapangaron na ko kahidupanmu. Jadi makadami pemali. Bahangnya, jadi akong kataw makadadigaga pemali, tau day panalolongan itu. Istilah pamali itu berlaku untuk ilmu hikmah. Jadi kung makaday haram makro berarti pikir itu. Jolo. Dito yung may pajay wita may jako. Kawurus jolo bu yang pemacu ibu. Jadi ini penting ya. Jadi istilahnya tagang kuliah ngigare cede iya ko milaw dongi masampajangi aja tertutup. Jadi tertutup matata. Insyaallah napasirunto kang ipong Allah Taala. Angka to iya ko istilahnya kotomelo male masija itu pura ni rona maka da pura ni ibaca sikire Fatihah iya meripa itu kapai diipake pak ya biasa mato baca ramaro subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahalazim kasiratu iya kan maka day nabita kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman iya matoto yasa sikiri na malaikat jadi kung mangkataw makutana mapatapuang maka da baca sikiri na malaikat iya nasabari nele dalle iya tu na baca malaikat jadi sikiri na tu sinin na malaikat iya mito subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itambayi man iya tu astagfirullah nasaba lay istilahnya cicam manipigaw na duwe lolongan nasaba iya ka situkan na iya ro sikiri iya miro bawa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim iya ro sikiri malaikat yan tu nakada na bita nigi baca sinin na malaikat pun angkay na utusok po ng Allah Ta'ala napariwag kang yan jadi hindi na to mau pala da je yan to ampay hindi muslima itu ya tiya magi na istilahnya mas akatan yang aku NU na makanyamang na mo adi tolo pangaji to libacati Fatihah itu nakana mo gapilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah ya imin humwal amwat makanya tuli bacangi Fatihah na mo dito lo mapangaji tuli lawdongan toki itu kita ni gari angka kaliang makoro dia tu gaga itu di tuli lawdongan na mo de ki gaga he betongan na angka ki ulang ina nang kasih tahu mati lawdongan siki itu ini tahu mau palada jadi yan na tu ampay ya de nang katu metongan na makanya mga katanyang ngin na makakanya semua sanatnya ada urutan-urutannya dari ulama